Singarabonga mu Burundi muri abo bastar harimo ubusanzwe azi cyane rwose ari muri legend akaba ari Big Fizzo saa tuvugana akaba ari mu gihugu ca Italy inza akaba dushaka ku munsi w'ejo minza amandi ya Fizzo hari abandi hariho designer hariho Rimoji hariho Kilikou Love Music bose n'abantu tuba turi kumwe kuteka 30 hama tukaba tuboneho n'akaryo ko gutumira abafana bazoze ku bwishi hazoze abantu benshi cyane kugira baze kunezerwa natwe. Murakoze hama twagomba gusaba yuko amwe ya starboard kariyo gusa murakoze cyane yitwa Andrew Promoter abasanzwe nkora ku kinyamakuru Hip TV champion na kwanza nagomba kuramutsa umushitsi Christopher Muneza yatugendeye hano iwacu mu Burundi igihugu gitema w'amata n'ubuki ndetse n'akayaga dushobora gusanga mu kindi gihugu na kimwe mu bihugu bigize Afrika. Akabazo kanje nahise utubazo tubiri, akabazo kamenda akabaza umushitsi yari Christopher, akabazo kagira kabiri akabaze abateguye igiteramo. Reka mpere kubateguye igiteramo. Simplice na Nelson nike kintu mwahagaze ko cyangwa mwarabiye ko kugira mushobore kuyumvira Christopher. Akabazo kanje kagira kabiri, Christopher muko bitubwiye ugaca indege Mercure Ndadaye mwatubwiye neza yuko ari ku nshuro yanyu igira kabiri mushitse hano iwacu mu gihugu muzanywe n'akazi. Uyu munsi mu muzika wacu uramaze kwaguka, turafise abasore abo benshi mbere twita ngo new generation. Ku munsi wa hirya yejo uzoburi kumwe na bamwe basore mwe mwoba muta batari mu bigero byanyu cyane mu myaka yanyu ariko bashasha ariko bashoboye muzaba muri kumwe nabo kuri stage. Experience Christopher afise kuri stage twese turayiza amaze kuri bitaro byinshi kwa muri rinzi wake so bari kumwe n'abandi bapeti n'abandi bari rinzi bakiri bato baje mu muziki vuba bazokora afashanya guteramisha abarundi. Ikibazo cyanje experience kuri Christopher canke uburava canke uburambe mu kazi umurundi agiye kuzomubonera kubihe bikorwa ko ngahi wacu turafise indirimbo za Christopher zakunzwe za kera cyane indirimbo mbere za kera ngahi wacu zirafasha cyane aho tutavuze n'amahiti dufise muri kino gihe mashashi. Ndifuza rero kumenya ico Christopher agiye kwereka abarundi ahari igikomeye kizotuma na wa mwana azobe kubona kuri stage avuga ati narahuye mu legend. Murakoze. Murakoze cyane. Frank usandi wambona. Frank kuva muri Magic Channel TV. Ibibazo bishika kuri bibiri champion ndaza guhera kubateguye kino giteramo. Ni concert yavuzwe ko amajambo menshi agiye atandukanye. Ubwa mbere twatangiye kubona affiche ya one man show. Abantu benshi barabivuga ko baragira amakomantere agiye atandukanye kubera ko one man show nituzoza muri iyo concert tuzogira iki. Mu nyuma niho twagiye kubona abandi barindwi bazoperforming. Mugabo hagati yaho bonye twabanje kubona Traumati, B-Face, Mona Wanda ko bazoshobora guperforming. Ariko mu nyuma aravuga ati reka twinire Presse Conference ntumuzobaza ibyo bibazo. None igihe ni ikinya kirageze. Mbega byagenze gute hama kandi kubera iki kwiyumvira mu nyuma yaho mugize one man show mu nyuma mugashiramo abaririmbyi mugereje kwifashija abaririmbyi new generation kandi bakomeye cyane ngaha mu gihugu. Turafise Rimoji, turafise Double Music n'abaririmbyi bakomeye, turafise Wisi Design abaririmbyi ngaha mu gihugu bafise ama hit song agiye atandukanye. Kubera iki guca muyumvira gushiramo new generation mu gihugu bwa mbere mwana magize one man show. Mbega mwaratinye kuko kubera ko ntihagire ingwane iza kuhaba. Twashaka ibintu kuri Christopher kandi tukanza mu gihugu cy'amata n'ubuki, igihugu ciza kandi kuri Tanganyika ameze neza n'akayaga keza. Hama ikibazo kuri wewe ni mu ndwi iheze hari saga yabaye mu gihugu cy'u Rwanda ku baririmbyi b'abarundi kuri Kilikou na Double Jay, byateje uruhagarara ku barundi ndetse n'abanyarwanda. Abarundi benshi barababaye ku buryo babona ko hari izindi ngingo zishobora gufatwa.
hari ama live menshi yagiye aba kuri Instagram, ama space kuri Twitter agiye atandukanye, benshi bagerageza kwerekana akababaro bashoboye kwerekana. Mbega nkawe ndibaza warayibonye, ni cyo kintu washoboye kubikuramo, mbega ko vyari bikwiye aho nyene ikibazo agatire kagira kabiri, ntabwo ufise bwo kumva yuko abarundi bashobora gusubiriza mu ndumane ivyo abarundi bakorewe mu gihugu cy'u Rwanda. Asante sana. Yes, I just start with this for my start. Yes, dufite ibibazo bibiri igira mbaze before reka twakire umugeni ashishane ko kini rukundo abarundi urukundo cyane turakira abageni cyane muze kana basanzwe nabwo abageni yes cyane cyane matandukanye cyane so uje mu Burundi mu gihugu cy'u Rwanda hari abaririmbyi biwacu of course ndavuga Kilikou ndetse na Double Jay hariho show nubwo yuko yabereye mu gihugu cy'u Rwanda yari yateguwe na Yago n'umwe wa YouTuber ndetse asangwa n'umuririmbyi. Hari ikibazo cyabaye mu gihugu cy'u Rwanda kwa baririmbyi biwacu ndetse cyo cyane gufata nabi igihugu bo mu Rwanda, mbega n'abaturage ko twende mu Burundi tuvuga bene igihugu n'abaturage bo mu Rwanda, mbega ntabwo ufise cyane ntabwo wazananye kuvuga ati mbega ko abarundi bafashwe nabi hano mu gihugu cyacu, mbega mu Burundi singaho basanga babarundi bakora ibikorwa byanje bavyanse cyane nibaze muri show kubera ko icyo kintu kitameze neza cyabaye ho niba mwaracyumvise nka Christopher mwacakiriye gute? Ikibazo cyane cya kabiri kivuga giti muje mu gihugu cy'u Burundi kirimo impano zitandukanye kandi turafise abaririmbyi bazi kuririmba. Music y'u Burundi nka Christopher ifata gute? Murakoze. Tugasaba abo ibibazo byari byerekeye bagerageze bishuri amazu bagomba gusaba mwibuke yuko cyatama mushobora kwiranda promota ikibazo baje ati niki mwafatiye ko canke niki mwagomwe ati kugira mwiyumvire kuza Christopher. Christopher n'umuririmbyi akomeye cyane mu Rwanda no mu Burundi. Yego n'umuririmbyi wo mu Rwanda m'indirimbo zibe zikundwa mu Rwanda cyane kandi gose no mu Burundi. Rero dufatiye ku barundi bari bamunyotewe cyane kandi ugiye kurabana nanuze yigeze kugira ngaye igiteramo mu Burundi mu 2014 ari mu basani baririmbye neza cyane kuri uwo munsi abantu benshi bararyohewe cyane gose. Tubwo turavuga ati kubera iki tutubasubiza wa munezero, turavuga ati natubikore hama tuza tumuzane banezerewe. Hama kijanye n'amafishe cyabani man show n'ibindi byinshi twebwe nka team haba ku ruhande rwacu cyangwa kwa Christopher nta munsi warimo twigeze tumenyesha icyo kintu kubera muri plan zacu twe dusanzwe dufite plan yuko tutosha mu Burundi kubera nkuko byamye wose heshi mu Burundi nta mushitsi yigeraza buri umwakira teza gufise ukwakira kamera twebwe nta munsi twigeze turisha kwa man show cyangwa ibintu by'abantu by'aba bifes ba dramatic kubera vuba n'abarimvye beza cyane ariho kubwacu ntabwo twige tubishira. Murabaneza. Yeah. So first of all, nishimiye cyane kuba ndi hano. Hashize imyaka myinshi cyane nagira hano muri kino gihugu. Kandi dufitanye amateka akomeye cyane kino gihugu. Actually, iki gihugu cya mbere naririmbyemo kitari u Rwanda. Yeah, so reception nari hano yari experience nziza cyane nari nyiri umwana mutoya. Ariko iyo memoire ntabwo nigeze nibagirwa tuzanye ibintu nishimye cyane ko byambayeho. Buri abarundi ari ikintu turusha twebwe abanyarwanda. Abarundi iyo bari happy barabikwereka. Niyo batishimye of course barabikwereka, that's the sad part about it. Ariko icyiza nuko abarundi baranyishimiye barabinyereka, so tugirana amateka. Iki cyose rero nahereye kera nshaka kuzagaruka hano, so birabaye tu mfite excitement iyi. Barakoze cyane kumpitamo ko nkorana namwe, mwakoze cyane kuzo bamwe nabonye kuri airport
kuba tuci kumwe aya masaha twanakererewe mu tubarire. So ikibazo cya mbere nabajijwe kibaza kuri experience kuri stage y'imyaka myinshi irenga 10 maze nkora music n'isomo rizasiga ku artiste bari yangu abarundi. Nibyo kuko mfite experience y'imyaka myinshi cyane maze imyaka myinshi mu matours atandukanye mu bigiye bitandukanye, ariko kubera ya memoire na ya boîte nababwiye twabigize special kurushaho. Na travelinganye team yanjye yose, bande yanjye, aba technicien bakora audio, ama lighting, like abantu benshi cyane twazanye amabus y'abantu baje mu kazi kacu kugira ngo abarundi tutabasondeka. Nibwo the biggest fear mfite ubu ngubu nuko nakora ibintu ntishimiye nkabiha abarundi. Niyo mpamvu rero nazanye abantu benshi bamfasha kugira ngo banyorohereze akazi, mbe nanjye kuri stage nzakore ibintu. Niba nageze kuri stage abana b'abarundi actually mu Rwanda dukunda umuziki mu Burundi cyane, dukunda abahanzi b'abarundi cyane kuva kera cyane, apana kuvuga ngo young generation, kuva kera cyane, kera bakidumu ba Polinaire n'abantu bose ba R&B singers ba pioneers twakuze twumva. Actually ni honor ikomeye cyane kuba kuri stage mwe na Big Fizzo. Mama wanjye akundaga Big Fizzo cyane, so ntabwo ariho ngo mubimwereke ko narimbanye nawe, ariko ahari ndabizi ko she's going to be proud of me. Experience rero ni buri wese afata mu buryo butandukanye, ariko niba bireba ndabizi ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi harimo akantu bazakuramo ko kwadinga ibikorwa bari basanzwe bakora. Sonyene nta kuntu mbega nta mugambi mwa mufise nka Christophe Murinzi dukunda iyo bafitiye abantu baririmbyi bakiri bato muzogirirwa kujya kuririmba nawe kuri stage nka Wiz Design, we love music, G nabari byose dufite bakomeye. Eske nta gahunda ya collab basi kubataye kugira tusigare tuvuga ati Christophe ya to bless it. Ibyo bizaterwa na vibe na kugeza ubu nta numwe twe twahura muri bo, ariko nito turi kumwe tukaganira tuzareba ibishoboka na ibintu bishoboka. By the way, harimo amwe ma collabs mfitanye n'abahanzi b'abarundi atari yasohoka indirimbo zabo ndetse n'izindi kuri album yanjye itarasohoka. Icyo kindi kibazo cyavuga kuri case yabaye mu Rwanda y'abartiste nakurikiye muri spaces zibera kuri Twitter, ariko ari ukuntu media ifite ikibazo cy'ukuntu of course mama abonye topics zo kuvuga, ariko ari ukuntu mu dramatizing ibintu cyane bigahindura isura. Kuki tutafokasinga just kuri ku mpamvu yashatse kuba afite Double Jay na Kilikou mu Rwanda? Iyo niyo reason nini twakwiye turi kugendera gusa, ibindi byose byabaye ntabwo ari yago ntabwo arabanza abarundi